invite chu beule tun tuma chuan khovel sa khuwa jinga hriat lo ve tak mai thang chak tak ni an soi Islam sa kho chungchang kan tar lang do na hei mai baka hian Islam sa khuwa Islamic chungchang hrim hi chu Bible a po tarlan ni ya an ma ni tha tu Ismail chungchang po Bible a chipchir takin chiang angrang takin kan hmuwa Christian te hi chuan sa khodang chanchin hi kan hrelutuk lawa hriat lutuk po khathil trul ani lawa amaro chu Islam sa kho chungchang hi Christian na nen a in mil tam tak hi om ve wangin kan kalphung le kan rina chu inang lo ma se hriat ve ta na that ba ka ngai nom tam tak hi om ve a kan han tar lang don ani Islam sa khuwa Islam kan ti hi sa kho ming mai ania Arabic tong pathian hena in tulut ti na ni Islam sa khuwa pomtu te chu Muslim an ti ya Christian te Bible ang hian ring ve thawa Adama Nova Abrahama Moses te pon ring veka ma se Isu hi zol ne an nga ya atopa Muhammad hi zol ne hnung bera an ngai ani an pathian ming chu Allah ania monotheism Islam Juda le Christianity a te chau kan poma monotheist kan ti chu pathian pakhat ring pol pathian pakhat chau om ring sa khuwa ti na kha ani maya Muslim tamber Arab mi te khu Abrahaman aboinu Hagarilaka afa Ismail tha ten nia an soidan chuan Abraham khan pathian hena Isaac ani lawin Ismail jok hi a hlan an ti thlat bok ani Muslim ho hi chuan alo pian dan soile ta ila Muhammad hi edi zanga somsari pani April ni somni pania Mecca alo pianga chu wangin Mecca hi khovel mun thiang hlim pathum an ngai zinga an ngai hlut berania heti lai hian Arab mi ten pathian sang milem zathum somru ko jet an bethina chu Muhammad hian du lovin pathian pakhat biak tur atia chuan pathian minga tan chon ala atita ani an sa khuwa le khabu thiang lim hi Quran ti de panan lama antia Quran hi bungza som pali na yania bung than sang te hi sura antia bung tinin ming anei vek boka entirnan sura pakhat na chu al-Fatiha antia sura za som palina annas ti te ni boka tunlaya kan hriatlar Cristiano Ronaldo khelna Saudi Pro League a depo al-Fatiha tiang chi depo alarem hi kha anni musulman rama chon an chom zela tikhan an vorlar zelani an Quran bungza som pani na chang kha chang lia chon ti hian a inzia ka ala hi pathian om chun ania pathian chu thil siam ten an mo huna an biak thin ania tu ma hring lova tu ma hrin ani hek lo tia chuang bok heng ba ka hian Qurana Muhammad anena vanter ko Gabriel an inlarna amu tirania an soite zialan vekania Muhammad hi le khathiam lo ania Quran hi zia savekin Gabriel hian a hlan ni an soibuk ani Muhammad kumsomli ani kumin Ramadan tha thilti theina zan an tia hira pu ka om lain inlarna amuwa chuta tang chuan Islam sa khuwa hi alo ding ta ani kan hria tel ve mai tan Quran bung somnga bathum chang somni na hi satanic verse anti thin kha nia amaro chu hei chu kan soi zui lawang Shia le sani Muslim chungchang hi han soi ta ila Muhammad chu edi zaruk somthum pani jun ni ria ta thia athia chang hian Muslim te hi hlom hnia anin then ta phoka chu Shia le sani kan ti te hian ni ta Muhammad thak tu kalip ni in chu na aum ta ani ama sabera chuan Muhammad thak tu atana kalip pali te pomvek tu te hi sani Muslim kan ti te hi an nia Muslim zong za som kovel hi sani Muslim an nia Iran le Iraq lama an tamber boka kalip masaberan pom chu Abu Bakr khania adot le chuan Shia pola omte hi Shia ti nang kova anni hian Muhammad thak tu atan Aliya an pom thunga Aliya hi ama thak tu atana Muhammadan athi ma aruat lok ngei ni in an ngai ngetlat ani heta chang hian heng pol pani te hi an ngai da na sang ta hloka anin ngai lawa anin do ta chiap mai thin ani ti chuan voin nia pol lar tak ISIS kan ti te khu sani Muslim kulmuk te an nia ISIS ti hi chu kan hreto thawanga Islamic State for Iraq and Syria ti na mai ania atira chun ICC ISIL
Islamic State in Iraq and Levant an ti thin boka tuna khu chuan IS ti chawa soi an ni tabok ani khu Saddam Hussein kha sani Muslim ania sang ni pathuma pai thak le ti hlum ani nu khan Shiite Muslim hawin Iraq ro rel na an chang chho ta chara chu wangin atam jok sani ho lunga oi theilowa tuna boina bulbo hi ro rel na nei let an tum wang ani ber ani tuna an hmalak me ka chuan Iraq khu sani Muslim state a siama chu ta tangin Syria khovel pum pui ti ta hi an hmalak chhodu dan chu ani sa khodang betu de ti hlum an du na chan hi tar lang ta ila kan hret angin thi chil bom an ti puak cham chi ya mian mana an luan tana kan show me Muslim ho thurina hian mihring zong hi ala atanga chuak vek an nia tu ma sual sa piang kan omlo adam atangin sual kan ro chun lo an tia mi zong ala atanga chuak vek kan ni awang chuan ala hena in pek in hlan pum hlum hi kan ti tur ania chuta kan in hlan pum hlum chi chuan Muslim kan lo ni an tia Muslim omzia chu pathian ala hena in tulut vek ho ti na ani mai ani chu mihring in ala hena in hlan le du lawa sa khodang avon chuan ala phat san ania chungmi te chu ti hlum an thiang ani tia in zrotir mi awangin Muslim ni lo tha hi an tan sual ani lawa ala chunga thil tha ti ni zoka in ngai tlatawang hian sa khodang ho chu an ngai theita lo veka thivek turin an du jok ani sa kho minga in dona jihad an ti hi to stripe ti na nia jihad hi chinga oma apakhanna chuan jihad al-naf mi mal chung ril lam in dona ania apanhina chuan jihad al-saitan an tia setan na in dona ania apathumna chuan jihad al-manakufin an tia mi vervek na in dona ania apalina chuan jihad al-fasikhuin an tia Muslim miswal te na in dona ania apangana chuan to bera chuan jihad al-kufar an tia Muhammad ali ala ring du lo te na in dona nia heng thurin te awang hian jihad mingin tharum an thoa Muslim miswal ba ka Muslim ni lo to phot chu kut an thak thiang ani heta tang hian tharum an tho chan midang te an tha chan no pang poisoi lo thlenga an ti hlum chan chu kan hrethiam mai ome he jihad thurin manga sa khodang zui tu te an vati hlum kha an pathian thu oina ani ve tlat maya hei hi khovel tiral khel tu tiral chi tu ani reng boka thi chila mi han ti hlum mai te mi han tha boi te kha an du tlat maya kha an pathian choi moina ain zrotir dan ani tlatawangin an hre mi lo ani Quran apo hian ringlo mi Muslim ni lo to phot ti hlum tura fuina hi munja chuanga aum ni in an soibok adot le chuan Mahdi chungchang hi han soita ila hun nuanga tan hian Christian le Juda te Messi ang deuh hi an bei sei ve a chu an ni chuan Mahdi al-Muntadar ti te in an lam thina achang chuan 12 Mahdi Imam Mahdi te an ti thin bok Mahdi hi Muhammad a thisen kai a thakal zel atanglo piang tur ania a hming po Muhammad ti ani ve don ani alo chu ma in khochak Iran atangin Muslim sipai rual flek dum al liwa kengin alo kal don ani antia khovel pumpui chu in dona thiang hlim jihad mangin an run kualanga an heanga Muslim ni lo zong chu an ti hlum vekanga khovela Muslim lalram an din don ani Mahdi hi chandam tu ani lova rorel tur le khovel ne tura hun hunga lo chuak tur ani ti in an ngai dan ani ya ain zirtir dan ani bok Christian tele khothang mi tenen in rem na an siamanga Juda ho aswat mang deuh thoanga Galilee atangin pathian thuthung bom ala chuakanga Jerusalem ada anga Bible about to anga kanla mu ngai lo amu chuakanga Juda tele Christian te thurin diglozia anem ngetang tin ain zirtir thina chu an rindan nget tak ani khovela sual zong chu na bawanga ala thil ti theina zara thli ruale thlai chunga thuneina aneyanga mi zong hena hosakna le mal somna peanga chuwang chuan mi zong chuan an hmangai hle don ani tin ain zirtir thin bok ani chu Mahdi chuan kumsari chung ro arel nuwa thi anga ti chuan achin chu an hrezui to don lo ani tin ain zirtir thin bok ani IG chaw agenda Islamic Caliphate Kingdom tluto tundin le tumna hi tunlai thilom zia
kan thu le hla ne na in kong kai na hi aril khop maya soifia don taila thome zol nei daniela zia Isua soinon mun thiang thim berading ti chiao tu ten Al Aqsa Temple le Dome of the Rock Kubat Al Sakak te din tu hi Amayad Caliphate aniya Mohammedan si zaruk somni pasaria Jerusalem Temple Mount Ara atanga kumsang khazanhi somkua aliama sang khazakwa som pasaria General LNB le Jewish Battalion 10 thisen chualawa Jerusalem anlak let lea flek var lo tar lo ka lo in surrender kha last caliphate chu anita chi aboka tuna chuang caliphate lal thut thleng chu IG chho hian tundin antum le ta chi ani dadela bu atanga bi sakol omje hi Jerusalem rabet tu te zel soina niya an rabe hun chung turpo hi BC zaruk paruka Babylon lal Nebuchadnezzar Jerusalem ala ka tangkhan chia chan tur aniya chumi nuwa bis panhina Medo Persian bis pathumna Greek le bis palina Roman Empire te kha anile ta chi abok ani Juda de shemna hun sari alet sariati pun kumsang thi zanga somni chung jong khan Jerusalem chu rabe ania BC zaruk paruka tangkhan kumsang ni zanga somni ichia chhozel chuan kumsang khajko som palia topa chu chuan World War I aron hong chuak ta sang khajko som pasari hi Jerusalem chan chuakum gentle tendikin hun chu alonita ani atheng dik chat chat zelti history kan chhia chuan sang khajko som pasari vel kan chui chuan kan mu thayome edi som saria Roman general taita san Jerusalem le temple ati chiat vek nuwa edi za som thum pani atanga za som thum panga khan Mesia inti Barkop Bahawin Juda an hellia chu po chu Rom sarkar chuan aron noi chimit le ta thuaya ti chuan edi za som thum panga atang chuan emperor Herodiana chuan Jerusalema Juda te chen chu akhap ta ahminga po Rom ho pathian choi moinan Aelia Capitolina ti inavua Juda te sul nu zong zong po chut chiat vekania kumzan hi chungzet chu Rom ming hi apuzui tang he ani he Roman ming hi apuzui tang he ani khopui chu bangin an hung chuak veka Juda mi puite lu an khapa ramdang bi te ro chu adu apiang luan phal thunga edi zali samsari paruka sakol palina Roman Empire atluk chiat nu po khan Jerusalem chu gentle te kuta om chhota chara soi thuak taila Rom noya edi zaruk som pali thlengom zuya chu Persia in an ron chu saka ti chuan edi zaruk som thum pasaria Muslim lal Kalip Omar chuan Jerusalem ala edi zaruk som kwa pakhat khan Edet El Malik chuan temple omna mun the Dome of the Rock most of Omar anti chu asata ani anhuwa tar chawin an ron oplea anni hian sangkhat somsari pani atanga sangkhat som kwa pako chungan ophota sangkhat som kwa pakwa atanga sangkhat za somriat pasari khan Crusader chawin an ron ople ta zoka Crusader chawin an han ople zoka sangkhat za somriat pasari khan Saladin chuan aron chu saklea sangkhat zanhi som kwa pakhat atanga sangkhat zanga som pasari chung khan Ai Gupta lal Mamluks tunwaya aumle ta ani ti chuan edi sangkhat zanga som pasari khan Ottoman tar chawin an ople ta chara anni hian Jubilee Vairia chung kumzali sangkhat zako som pasari thleng khan an opzuita ani Turkish Sultan Suleiman the Magnificent chuan edi sangkhat zanga somli pani khan kulbang te choron siam tha chu voina kan hmu thai angkhu alanita ani hetian ham sang ten an opchung hian Christian te chuan lakle tumian bei thina crusade campaign kha kumzabi som pakhat atanga som pathumna thleng khan voi som zet an nei mana ma se pathian hun tiam a chan miau lo wangin an hlo cham ta thin ani kha kumsang khajako som pasari indo pui pakhat na lai khan British General LNB le ajuda sipaiten tar chho ko tangin silai voi khat po met perloin la khat tang khan turam ma ni big lo no man's land ni in League of Nations ko ta oma hei hi sakol ko ta Jerusalem chan chu voi khatna ani sangkha ko somli pariata Israel sarkar alo independent po khan Jordan sarkar nen Jerusalem chu an la in chan sema 6 days war ni ruk chung in dona kanti larjet sangkha ko somruk pasari khan Jerusalem pumpui chu Israel sarkar ko ta alo tlulut le ta
hei hi Jerusalem chan chu avoi ni na ni he hunin kar hi Jubilee masajok sang kha jokwa som pasari atanga jubilee.le chia akum som nga na ani chia chia bokani tuna lahmabak chu temple din na mun thiang himber most holy place Musalman temple Dome of the Rock ti omna mun chan chu le khwani ya kulai khu judambi te khuan nei ngei khuan tuma anril ruwa bet rengani ya chu Jubilee.le chia sang ni le som pasari khani ya sang ni le som pasari thlen ma khan mitam tak chuan khovel in do pui pathum na thleng tur an nga ya achua mai ring kha an tam khop maya Bible kaldan in han chuta in do pui pathum na chuak ngei dong khan an hria a ma ro chu tun thleng chun a chuak tari lo ani chuti meglain IS hawin Islam lal thu thleng tun din an lo tum le mek boka Hamas Israel war om mek hi kan thlir kan thiang lo bokang makve tak chu Hamas ti hi sam number za somli chang khata khana lang ve a Hebrew lexicon strong number 2555 na i muthayang chamas ti ania arik dan tu chu Hamas minun rong soina ani chin chia na comet aison blood moon tertat smita year sang ni le som panga jubilee year sang ni le som pasari Daniela hapta kumsom sari sang kha joko somli pasari Jerusalem sak that le na thupek chuwa tanga chutin sang ni le som pasara top tur Allied Depollution Plan Ebola virus Obamacare biometric enrollment khovel pumphua pa te hian omzia nei le nei lo chu mitam takin an lo thlir sa khania biometric te ron chuaka tin COVID-19 te ron chuaka hei hian mitam tak chuan khovela hian indo pui pathum na chuak turin an hrilok to a tuna Israel le Hamas indona Islamic State ten kangka hi zela hei hian a hrin chhuah tur chu khovel indo pui pathum na hi a hring chuak ngei don in an soya chu indo pui pathum na chuah huna chuan juda hoten an lung khamber tuna musalman ho mun thiang lim Musalman temple Dome of the Rock omna mun khu an le tanga an nei dona khovela hian ro an rel do na ni ti hi juda ho ngai dan le judanic herlo Christian jinga po theologian tam tak ngai dan ania chu thleng tak mo kan en zelang le engponi se khati china hang kan du to kanga Islamic chungchang te Israel chungchang te Hamas ho ne na an boina chungchang te po kan han jep te la chunjom le thoi kan tum don nia